أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وإلى بيت الكرام سائر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى حضرته خصوصا Syekh Nawawi bin Umar bin Karwal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi khususan li walidahi wa limasyayikh khususan ila ruhi Mulkat bin Hajjaj Jufri. Al-Fatihah. Sanira binti Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'ijatihi wa astaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Alhamdulillah utawis kabeh puji kulillah tetap kedua Gusti Allah alladzi tawadda'a kang rendah kang anda pasor apa kullu syai'in saban-saban si wiji-wiji li azamati karena keagungan Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi alhamdu ta'ala kabeh puji ku alladzi tetap kedua Gusti Allah alladzi kang tawadda'a kang jadi hina kang jadi rendah apa kullu syai'in saban-saban si wiji-wiji li azamati karena keagungan Gusti Allah wa dalal jadi hina apa kullu syai'in saban-saban si wiji-wiji li ajati karena kemuliaan Gusti Allah wastaslama lan pasrah apa kullu syai'in saban-saban si wiji-wiji li qudrati karena kekuasaan Allah wa khada kullu syai'in li mulki lan khawad DPDP khawadu khad khudu tawaddu tunduk wa khada alan tunduk khawadu tekam wa khada kullu syai'in li mulki lan DPDP atau tunduk apa kullu syai'in saban-saban si wiji-wiji li mulki karena kerajaan Allah karena kekuasaan Allah. Wa subhanallah syara al-ahkami al-mumayyizu bainal halal wal haram. Wa subhanallah mangka masuci Gusti Allah syara al-ahkami kang ngagawe hukum atau yang menetapkan hukum al-mumayyizu kang bedakaken bainal halal antara kang halal wal haram lan haram lan barang kang haram. Ahmadu muji suning Gusti Allah ala ma fataha ing atase barang atau karena barang fataha kang ngebuka Gusti Allah min gawamidul ulum saking pira-pira angele atau susai atau jerone ilmu pira-pira ilmu bi ikhrajil afhami kelawan ngetahukan kefahaman gawamid itu sangat susahnya samarnya atau dalamnya ilmu itu. Wassalatu wassalamu ala rahmat ta'dim wassalamu keselamatan iku tetap ing atas Gusti kita Nabi Muhammad alladzi azzala kang mengingus ngilangaken bayanau ing penjelasan Nabi Muhammad apa bayanuhu penjelasan Nabi Muhammad kulla abhamin ing saban-saban kang samar wala ali washabi lan ngatasi kaula warga Nabi Muhammad wa ashabi lan sahabat Nabi Muhammad ulil manakibi kang ngeduweni sifat terpuji atau akhlak kang bagus maksudnya etika moral yang baik wal ahlami lan hilmi yaitu kesabaran yang kuat atau kuat sabar ya hilmi. Salatan wassalaman kelawan salawat wassalaman keselamatan daimaini langgeng karone madamatil ayyamu selagi langgeng apa al ayyamu pira-pira dina. Amma ba'du anapun sewise bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam fayaqulu ahqarul wara maka ngucap sapa ahqarul wara
luwi rendai luwi hindane alwara makhluk. Rupane Syekhna Muhammad Nawawi Al-Bantani ngucap saking warainya, saking rendahnya, masyaallah, ahqarul wara. Qad amarani ba'dul a'izzati, teman-teman wis merintahkan ni ingsun sapa ba'dul a'izzati sebagiane wong-wong mulia indi ing sanding isun atau ing sekitar isun. Merintahkan apa? An aktuba ing yen tanulis isun tafsiran ing tafsir. Jadi para yang mulia itu, para syekh-syekh di sekitarnya menganjurkan kepada Syekh Nawawi agar menulis mengarang kitab tafsir Al-Qur'anil Majid, maring Quran Al-Majid kang agung. Pataraddatu fi dalika, mangka ningkane pataraddatu ragu bisa mider-mider isun fi dalika ing dalam an aktuba ing dalam kitabah zamanan tawilan ing dalam zaman kang suwe, ing dalam mangsa kang suwe, khaupan karena khawatir, karena wedi minad dukhuli fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena wedine khawatir saking manjing atau termasuk kayak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Man qala, man utawi sapane wong ke qala ngucap isi wong fil qur'ani ing dalam permasalahan Al-Qur'an, dia berkata dalam masalah Al-Qur'an, menafsir Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan akalnya, dengan ra'yunya siman, fa asaba mangka ngenani ya siman, fa asaba mangka ngenani kebenaran, walaupun dia mengucapkan mempunyai pendapatnya itu dengan akalnya, pendapat Al-Qur'an, memberikan komentar, memberikan pendapat tentang Al-Qur'an walaupun benar, fa asaba walaupun pendapatnya benar, faqad akhta maka teman-teman salah. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, lan dalam pengucape Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala utawi sapane wong iku qala ngucap ya si wong fil qur'ani dalam permasalahan Al-Qur'an bi ra'yihi kelawan akale si wong, falyatabawwa mangka becik manggoni ya si wong maq'adahu ing tempat panggonane si wong minan nari saking neraka. Fa'ajab tuhum mangka ngijabah isun ngejawi sun hum ing ba'dul i'ijah ila dzalika mari mengkono kitabah lil iktidai, karena manut bisalaf kelawan ulama salaf fi tadwinil ilmi. Jadi Syekh Nawawi menjawab dalam hal mengarang tafsir karena mengikuti ulama-ulama salaf terdahulu fi tadwinil ilmi, ini dalam nulis atau membukukan ilmu atau mengagendakan buku, ibqaan alal khalqi, karena natapkan ing atase makhluk, walaisa lan oranana iku ala fi'li ing atase pagawan isun mazidun utawi tambahan. Jadi dalam karangan ini tidak ada tambahan-tambahan dengan akalnya, tetapi dengan rujukan-rujukannya. Walakin likulli zamanin lan tetapin iku tetap kedua saban-saban waktu tajdidun utawi pembaharuan atau ngajari ilmu. Wala yakuna dzalika lan supaya ana apa mengkono karangan kitabah aunan iku jadi penolong, jadi bantuan li kedua isun walil qasirin lan kedua wong kang pendek-pendek akal atau terbatasnya akal, misli seumpaman isun dari Syekh Nawawi. Wa akhadtu lan ngalap isun, maksudnya mengarang isun hu ing atas kitab tafsir, rujukannya minal futuhati, jalan katafsirannya ini mengambil rujukannya minal futuhatil ilahiyah, rujukan dari kitab tafsir Futuhatil Hilahiyah. Futuhatil Hilahiyah itu karangan Syekh Sulaiman bin Umar Asy-Syafi'i, Futuhatil Ilahiyah, salah kaitan dengan tafsir Jalalain. Wa min Mafatihil Ghaib, dan juga kitab tafsir Mafatihil Ghaib yaitu karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi atau yang terkenal Imam Ar-Razi. Wa min Sirajil Munir, dan kitab tafsir Sirajil Munir yaitu karangan Syekh Muhammad Sarbini Al-Khatib. Wa min Tanwiril Mikbas, dan dari kitab tafsir Tanwiril Mikbas yaitu karangan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa min tafsir Abi Suud, dari ngalapnya Syekh Nawawi dari tafsir Abi Suud yaitu karangannya Abu Suud bin Muhammad Al-Amidi Suud. Wasamaitu lan ngarani suning kitab ma'al muwafaqati li tarikhi, serta menyesuaikan li tarikhi karena kondisi tarikh itu, keadaan yang
waktu itu sekitar waktu zamannya Syekh Nawawi mengarang litorih karena tarikhnya, keadaan, kondisinya, iklimnya, namanya hu ing tafsir Marah Labid dan Marah Labid likasfi makna Qur'anil Majid. Wa alal karim lan iku ngatasé dat kang mulia al-fattah kang akeh ngebukan rahmat. I'timadi utawi cecekalan isun wa ilaihi lan iku tetep ing ngatasé Gusti Allah tafwidi utawi pasrah isun wa istinadi lan sandaran isun. Wal an lan ing dalam waktu saiki asra'u mulai isun ngawal isun bi husni taufiqi atau nganut isun mengikuti bi husni taufiqi kelawan bagus-bagusnya pertolongan Allah. Wa wa ta Allah iku al mu'inu zat kang nolong li kulli man kedua saban-saban wong lajja kang berlindung kang pasrah yang suang bihi kelawan Allah. Suratul Fatihah Makkiyah wa Madaniyati sabum ayat wallahu alam bisawab. Semoga manfaat ki muqaddimani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira.